Uiguano wa aruti wa wira thiini wa kandarathi ciao na makaunti ni wambeirie guthararia motungata ma urigitani kaunti-ini itiganite. Umuthi kaunti ya Laikipia ikiingira thiku ya keri mugomo-ini wa arigitani a mathibitari ma muingi kaunti-ini iyo. Arigitani aya magikaya kwagararwo kwa ciiraniro ciao na thirikari cia kaunti uhoro-ini wigie kwambatirio ngathi kwa amwe yao, kuheagwo rutha rwa mathomo ndumwe na kugacirithirio riera riao ria uruti wa wira. Tutakapomaliza mgomo huu ni kuwa madaktari ambao wako katika nyanja ambazo sio zao za kazi kama specialists, consultants ambao wako katika job group ambayo hawastahili kuwa, wawekwe katika job group wanaostahili na kisha wapatiwe mabarua, ndipo mgomo huu utakapoisha. From the midnight which was waking up to Monday of yesterday, there's no single doctor, that is all the specialists in Laikipia County, all the medical officers, all the dentists and all the pharmacists have not been at work. Nakuo kaunti-ini ya Kirinyaga mugomo wa arigitani uigirite thiku ya gatandatu na kuhotomia mihango ya urigitani mwena uyu. Uu ariguo maundu mahana mathibitari-ini ma Kirugoya, Sagana na uria wa Kibibi, arwaru makigirikira mathibitari-ini maya kurumirira mugomo uyu. Guku arwaru marekinya mathibitari-ini maya mari na mwihoko wa ati maya kuona mundu wa kumakuatha, no indi kiria kiramatunga ni wagi wa andu a kumatungatira. Thibitari-ini wa Kirugoya uria ariguo kihumo kia mathina ma urigitani kaunti-ini no thutha waguo kumurikwo kumana na giko kiingi, maundu arikuo mehiriire makiria amu handu ha gukorwo kiruta wira mariri maguo matiri onao gukiringithanio na matuko ma hau kabere kuria urakoragwo wina arwaru aingi. Wale ambao hawajarudi kwa sababu wako strike ambayo inasemekana ni unprotected, ni illegal, imevunja sheria, na tumesema wasiporudi tutawafuta na tuandike wengi. Watu wa Kirinyaga nurses wamesomeshwa na wazazi wao hawana kazi. Aikaria guku riu makiuria Gavana Mobi wa iguru kuregeria murugamo wake na gwitikira kunanira njung'wa na arigitani aya niguo kunina ndũgamano ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi.